салом бинандагони азиз, шумо барномаи ахбори озодиро аз студияи марказӣ тамошо доред. Шало Гулхоҷа ҳастам ҳамроҳатон ва дар 15 дақиқаи имрӯз 16 феврал ин мавзӯъро пешниҳод хоҳем кард. бародари Муродали Алимардон Парда Алимардонов боздошт шудааст. мақомот мегӯянд ӯ 10 миллион сомонии қарзро ғайримақсаднок истифода бурдааст. чаро бояд нафурӯшем? вазири саноати Тоҷикистон аз фурӯши тиллои хом ба кишварҳои хориҷӣ пуштибонӣ кард. бори аввал дар бозори ҷаҳонӣ тилло нархи хеле боло шуд. чаро ки уна нафурӯшед? чунки фардо ки ӯ поён равад зарари мо мешавад. вақте дору кӯмак намекунад, қадами Қурбон овозхони тоҷик исрор меварзад ки бемории тӯлониашро бо оби дам табобат намудааст. оҷонсии мубориза бо фасоди Тоҷикистон ширкати бародари Муродали Алимардонро дар рӯйхати сиёҳ ворид кардааст. Парда Алимардонов, раҳбари корпоратсияи Баракат ва бародари раиси Агроинвестбонк миллионҳо сомониро аз ин бонк қарз гирифта, вале ба гуфтаи мақомот маблағро ғайри ҳадафмандона истифода бурдааст. ҷузъиёт дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Амриддин Олимов. оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсияи Тоҷикистон дар нисбати Парда Алимардонов, бародари Муродали Алимардонов, раиси Агроинвестбонк парванда боз кардааст. Парда Алимардонов ҳоло дар ҳабс будааст. нисбати Алимардонов Парда низ оли тасарруфи маблағи 91 миллион сомонии парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 246 қисми 3 оғоз карда шуда, нисбати номбурда чораи пешгирии ҳабс татбиқ карда шуда, дар айни ҳол ҳабсчи пешакӣ идома дорад. зарарҳо қисман бартарор карда шуда, вале то ҳоло пурра бартарор карда нашуда. тафтишоти ин парвандаро оҷонсии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия пеш мебарад. масъулони оҷонсии зидди фасод гуфтанд, дар сурати баргардонидани қарз аз ҷониби Парда Алимардонов имкон дорад парвандаи ҷиноӣ нисбати ӯ қатъ карда шавад. назари наздикони Парда Алимардонов вобаста ба ин иттиҳомоти агентии назорати давлатии молиявӣ ва мубориза бо коррупсия маълум нест ва ин ҳам маълум нест ки онҳо ба ин иттиҳом розӣ ҳастанд ё не. дар баробари Парда Алимардонов ки раҳбари корпоратсияи Баракат мебошад, масъулони оҷонсии зидди фасод гуфтанд, нисбати раҳбарони чанд ширкати дигар ки аз ин бонк қарз гирифта онро ғайримақсаднок истифода бурданд, парвандаи ҷиноӣ боз карданд. ба иттилои оҷонсии зидди фасод, дар соли гузашта дар умум дар Агроинвестбонк 82 миллион сомонӣ камомади пулӣ ошкор шудааст. нисбати раиси раёсати Агроинвестбонк Муродов Фарух бо моддаҳои 265 қисми 3 парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, айни ҳол мавзӯи ҳабсчи пешгирӣ қарор дорад. номбурда нисбати номбурда чораи пешгирӣ ба ҳабс гирифтан татбиқ карда шудааст. мақомоти оҷонсии зидди фасод дар Тоҷикистон дар авоили соли 2019 Муродали Алимардонов, раиси Агроинвестбонкро ҳам бозпурсӣ карда буданд. ӯ дар робита ба пули қарз ҳамчун шоҳид мавриди бозпурсӣ қарор гирифта буд. Агроинвестбонк дар баробари Тоҷиксодиротбонк аз бонкҳои бузурги кишвар аст ки 6 сол боз ба буҳрон рӯбарӯ аст ва наметавонад ки 700 миллион сомонии амонати мардумро бозгардонад. Амриддин Олимов, Алишер Зарифӣ, Радиои Озодӣ, Душанбе. вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон мегӯяд, соли гузашта тавозуни содироту воридоти саноатӣ ба фоидаи ин кишвар шуд. Шерали кабир афзоиши ҳаҷми содироти маҳсулоти саноатиро ба бештар шудани ҳиссаи фурӯши тиллои хом ва маъданҳои кӯҳӣ марбут донист. идома дар гузориши Барод Юсуфӣ. дар нишасти хабарии вазорати саноат ва технологияҳои нави Тоҷикистон гуфта шуд, ки бори аввал дар чанд соли ахир ҳаҷми содирот, яъне баровардани моли Тоҷикистон ба хориҷа афзоиш ёфтааст. дар муқоиса бо соли гузашта ин афзоиш 5% ташкил додааст, он ҳам дар соли душвори ҳамагирии коронавирус. яъне агар соли 19 ҳамагӣ 26% мо содирот мекардем ва 74% воридот мекардем, соли гузашта ин нишон дод 5% музбӣ гашт ва як нишондоди хеле хуб аст. яъне содироти мо 31%ро дар бар гирифт ва воридоти мо 69%. афзоиши содироти маҳсулоти саноатиро вазир ба бештар шудани фурӯши тилло, маъданҳои кӯҳӣ ва ҳам содироти маҳсулоти ғизоӣ марбут донист. ва дар ҳолате ки мо ина гуфтем 18 корхонаи тиллобарорӣ дар Тоҷикистон фаъолият доранд ва бо 2 корхонаи нав
فعالیت میکنن. چرا که ما قسمی او را نفروشیم؟ فکر میکنیم یگان پرابلم نیست. ما باید پیش رویم، عقب نرویم. حاضر بسیار دولت ها مثلا خود روسیه به حد زیاد طلا فروختن. برای چی؟ بار اول در بازار جهانی طلا نرخ خیلی بالا شد. چرا که اونا نفروشید؟ چون که فردا که او پایان رود ضرر ما میشود. تحلیلگران افزایش صادرات را دلیل بهتر شدن نشاندادهای ماکرواقتصادی کشور مینامند. ما میتونیم گفتن که در برابر مال‌های صنعتی و سنگ‌های قیمت‌بها مال‌های مثلا گیریم که محصولات کشاورزی ما هم جایگاه خود در منطقه مثلا پیدا کرده اند. مثلا از لحاظ از قبیل مثلا میوه‌های خشک مثلا انگور و مثلا میوه و سبزیجات، یعنی سال به سال رو به افزایش است. این از بیشتر بستگی دارد به همین یعنی استحصال داخلی ما. اما عقیده دیگر نیز صدا می‌دهد که افزایش حجم صادرات از حساب محصولات کارکرد نشده و خام زیان بوده معنی از دست دادن درآمدهای بیشتری را می‌دهد. حتی مثال طلا باشد ما وای میگیریم چیز میکنیم سلیتکا میکنیم و میفروشیم در محصولات نهایی نمیبروریم. مثلا خیلی میبروریم عقیقه یا چی دیگر چی وای از همان استحصال گیری کو 2-3%. خیلی ممکن باشد در همه ساحه باشد یک چنین چی و به خارج میبرورن، لیکن رسما همون چیز سریعه. تاجیکستان چند سال اخیر با اکسپورت برخی از محصولات ساختمانی از قبیل سمنت و گچ کارتون دست به صادرات زد. این مال در کشورهای همسایه ازبکستان، افغانستان و قرقیزستان خریداری زیاد پیدا کرد، ولی آرزوی صادرات محصولات بیشتری نهایی هنوز اجرا نشده باقی مانده است. شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. نسبت 4 شهروند توجیکستان که سال گذشته در آلمان بازداشت گردیدند عیبنامه رسمی اعلان شد. آنها با عضویت در سازمان دهشت افکن دولت اسلامی گناهکار شدند. مفتشان آلمانی میگویند دلیل‌هایی دارند که عیبدار شونده ها تلاش کردند به این سازمان کمک رسانند. سفارت توجیکستان در آلمان باشد میگوید شهروندان توجیکستان از کمک حقوقی سفارت دست کشیدند. همکارم عبدالله اشورف جزئیات بیشتر دارد. وزارت مدافع ترکیه روز دوشنبه 15 فوریه خبر داد که مقامات این کشور اثنای عبور غیرقانونی مرز سوریه با ترکیه 3 شهروند زلندیایی نو را بازداشت نمودند. طبق معلومات ترکیه زن 26 ساله که با طفلش بازداشت شده است با عضویت در سازمان دهشت افکن دولت اسلامی و یا داعش متهم می باشد. نیروهای امنیتی ترکیه این زن را با درخواست اینترپل در شهر ترکی ریحانی واقع در مرز با سوریه دستگیر کردند. منصبداران امنیتی ترکیه میگویند فعلا بازپرسی این خانم جریان دارد. سپس او و کودکانش به زلندیای نو انتقال داده می شوند. اینترپل این زن را با ورقه کبود جستجو داشت، یعنی تشخیص مکانی بود و باش و تشخیص هویتش را در تحقیق جنایی منتظر بود. دیروز دادستان‌های آلمان گفتند که 5 شهروندی تاجیکستان را رسما به عضویت در گروه داعش و فعالیت در حلقه این سازمان در آلمان متهم کردند. در بیانیه دادستانی کل آلمان آمده است که دادستان‌های فدرالی پرونده را روز 1 فوریه به دادگاه شهر دوسلدورف سپردند که ماه گذشته در اینجا یک شریک این 5 نفر را با گناه عضویت در گروه داعش، تأسیس حلقه سازمان در آلمان و تحریزی 2 حمله به 7 سال زندان محکوم کردند. با گفته دادستان‌ها هدف این گروه که با راهبران داعش در سوریه و خراسان ارتباط داشتند انجام حمله در آلمان بوده است. صاحب نظر غیرتشاه سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که هنوز در مرحله نخستین مرافعه سفارت به مؤسسه‌های مربوطه آلمان تماس گرفته آمادگیش را برای رسانیدن کمک‌های حقوقی به شهروندان تاجیکستان پیشنهاد نمود. دستگیر شدگان با رد کردن پیشنهاد از اداره‌های آلمان اصرار نمودند که نام و نسب آنها فاش نگردد. برنامه را با گزارش از توجیکستان ادامه میدیم. امروز در برابر چند نهاد دیگر توجیکستان کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی فعالیت یک ساله خود را نتیجه گیری نمود. طور معلوم شد در این مدت سرمایه‌گذاری خارجی به توجیکستان کم گشته است. نمایندگان این کمیته نیز چنین تمایل را به پاندمی کووید 19 ربط میدهند. ولی تحلیلگران در صحبت با سرویناز روح‌الله و شهلای عبدالله گفتند مسئله جلب سرمایه‌های خارجی از این پیشتر نیز با مشکلات فساد و ناشفافیت روبرو بوده است.
мақомоти тоҷик аз коҳиши бесобиқаи вуруди сармояҳои хориҷӣ ба тоҷикистон хабар доданд. Кумитаи давлатии сармоягузорӣ ва идораи амволи давлатии тоҷикистон эълон кард, ки дар як соли гузашта сармояи хориҷӣ ба тоҷикистон то 47% кам шудааст. соли 2020 428 миллион сомонӣ сармоя ворид шудааст, ки аз ин сармояи мустақим 162 миллион доллар 162 миллион доллар ва нисбати соли гузашта умуман сармояи мустақим 47% кам шудагӣ. масъулини ин ниҳод мегӯянд, дар шароити рақобат барои ҷалби сармоя ва бо назардошти таъсири пандемияи коронавирус ва марҳилаи баъдӣ, кумита тамоми имкониятҳои худро барои ҷалби сармояи хориҷӣ аз ҷумла сармояи мустақим равона хоҳад кард. кумитаи сармоягузорӣ мегӯяд, коҳиши сармояи мустақими хориҷӣ дар соли 2020 дар ҷаҳон 42% ташкил дод ва ин раванд эҳтимол дар соли 2021 низ бо коҳишёбӣ то 10% идома ёфта, барқароршавии он дар соли 2022 бо назардошти беҳтар шудани вазъ дар назар гирифта шудааст. дар ҳоле ки мақомоти тоҷикистон ба дурнамои иқтисоди кишвар ва ҷалби бештари сармояҳои хориҷӣ бо беҳшудани вазъи беҳдоштӣ умед бастанд, масъалаи ҷалби сармояҳои хориҷӣ ба тоҷикистон пеш аз пандемия низ бо мушкилоти фасод ва ношаффофият рӯбарӯ будааст. бо вуҷуди дарёфти беш аз 400 миллион доллар гранту ёриҳои хориҷӣ, кишвар барномаи рӯшани ҳифзи иқтисодро аз паёмадҳои пандемия нашр накардааст. ахиран департаменти давлатӣ ё вазорати корҳои хориҷии амрико дар гузориши нави худ бо номи иқлими сармоягузорӣ дар тоҷикистон 2020 тоҷикистонро макони чолишбарангез ва ё душворе барои пешбурди бизнес хонда буд. дар ин гузориш ширкатҳои амрикоӣ коррупсияро аз монеаҳо барои сармоягузорӣ дар тоҷикистон ном бурда гуфтанд, ширкатҳои амрикоӣ бо мавридҳои ришваситонӣ дар гумрук, андоз ва озмунҳои хариди давлатӣ ва гирифтани муҷаввиз ё парвона барои кор дар тоҷикистон дучор омаданд. бо иштироки муовини якуми сарвазири ҷумҳурии тоҷикистон бо намояндагони ширкатҳои амрикоӣ форуми вохӯрии маҷозӣ баргузор карда будем. ҳафтаи сипарӣ гашта мо дар бораи проблемаву мушкилотое ки аз ҷониби онҳо буд ягон хел масъалаҳои назарраси ки ба ё дар ин самти ки барои бурдани пешбурди фаъолияти соҳибкорӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон ба мо ягон хел чиз набуд. таҳлилгарон мегӯянд, андозҳои гарон, фазои носолими сармоягузорӣ ва ба ҳама ширкату корхонаҳо имтиёзи баробар надодан зоҳиран аз омилҳоеанд, ки дар баробари соҳибкорон ҷилави сармоягузорини хориҷиро низ дар кишвар мегирад. барои ҳамин албатта шароит ташкил кардан дар кор, шароит коррупсия набошад мамлакатда ёки финанс механизмҳои молиявӣ иқтисодӣ ба фоидаи соҳибкорон кор кунад. ин шароитҳои бисёре ташкил кардан дар кор ки ҳавасманд бошад дар мо кор кунад. кумитаи давлатии сармоягузорӣ мегӯяд, феълан дар тоҷикистон 70 лоиҳаи давлатии сармоягузорӣ ба маблағи умумӣ беш аз 3,5 миллиард доллар амалӣ карда мешавад. тақрибан 50% дар сохтори ин лоиҳаҳо қарзҳо, зиёда аз 45% грантҳо ва боқимонда саҳми ҳукумати тоҷикистон будааст. салом, агар хату хабар мехоҳед мо дорем. навиди бомдодӣ, сархати хабарҳо, ахбори тоҷикистон ва ҷаҳон, гузоришҳо ва таҳлилҳо. чӣ мегузарад ва чаро? донистан, фаҳмидан аст. замима ё апи моро бигиред. қадами Қурбон овозхони тоҷик дар суҳбат бо хабаргузории Азия плюс гуфтааст, баъди бемории тӯлонӣ дубора ба пӯ хистааст. ин овозхон мегӯяд, ки 4 моҳ ба ин тараф пизишкон дар пайдо кардани беморию оҷизӣ кашиданд ва дору дармон низ барояш кӯмак накард. чунин вазъият овозхонро роҳафтода намудааст, аммо қадами Қурбон исрор меварзад, ки ӯро аз дами марг оби дам наҷот додааст. қадами Қурбон мегӯяд, ҳоло 2 ҳафта мешавад саломат аст ва ба зудӣ ба фаъолияти овозхониаш мепардозад. албатта табобат бо усулҳои аз нигоҳи аввал на чандон ҷиддӣ дар гузаштани ҷой дошт, ки афроди бемор аз ночорӣ истифода мекунанд. барои мисол, соли гузашта як пизишки тоҷик ки гирифтори бемории коронавирус буд, аввал худ ва баъд чанд каси дигарро бо доруи буз муолиҷа намуд. бинандагони азиз, 15 дақиқае ки дар ихтиёр доштем ба поён мерасад. ахбори аз ин бештару чун ҳамеша метавонед дар сомонаи радиои озодӣ зернишони www.ozodi.org бихонед ва наворҳои рӯзро дар саҳифаи озодӣ видео дар ютуб тамошо кунед. фаромӯш накунед, ки фардо боз бо хабарҳои нав шуморо мунтазир хоҳем буд. худро эҳтиёт кунед ва худо нигаҳдори ҳар якатон бошад.